kiembote kokanda dia ukudene Kongo. Ndio yo ipange no tone Kongo. Wapaikidi nzoli kulubambule mbundu. Kwa kutuzingilanga kwa ku Renu Unidos. Mubambulanga nginange eatu imbundu bo. Dia 10 de dezembro. Dia 10 de dezembro não tem nada a ver com a festa do Imperial. Mas dia 10 ilumbu tu solo leeto ana ne Congo. To mona bo. Watu tu wakwenda bo to belama muna Christmas muna festa ye Natale. Mote to kibakila lumbu kie tete. To kala lumbu kie kitwadi to Rwanda etokulu. To mokena. To kala itafuna. Mbamvu vo lunguye la vo bitati la vo kidiambu di monike koko to noa to mokena to monekanda to zayaziana eto banika kotolo ye paikulu ye mbote muyayi mvule pa ito akuiza idi na volumbuene vo mono paikidi ye kambe kanda apangiza ama yeka ikutikla diagidi nkaka dia deji totumiliza ko edubo diambudi mafatu nanga diao de mwane to ziama kanse mwana musuka kaziama luzingo lo potubel tumiliza ko anvo diambo na dibwa ankaka mukwende nangi musalu ankaka mukana vuande nanga ankaka pe mukana babi nangi ntindo atome silimamba luzingo lo potu kadi songele ko bo pangen kaka naga fuila mama nkaka katuvandi mudiaka ko katutome simudiaka ko idina bo nzole bo yitoma sasula ko watu mwana pange to kie musuka kaziama mumwini ya mwange yatu kasi mambu tuna mama socia sao mupipa kwa ni kala mukogila idina bo kadukadi kweno enti masuka suka ko bo yengenduze bimbo na bobi mambu kaluze kweno ko nanga bo kuzingila kuputuko yo idiambu nga kala diadi kulubambula diambuli nkakanzole koma muko kila tangu to kala kuna fulutu mweni kiesi kima wete tula kila na monavo loketo lwako lokonda kondele nitu kamba nketwa bo engudi no tutwa kuenda kando tugwane koko bitatira tunwa koko mbavu tu gwane koko ye ilunguila tanguzika kali na mbagi bindambo pila kene wamo loketo kinalwa uko tangu wa shi inkunga mikono no nzebo ankaka pebe abaki koko kansi lubuisi mbundu mukiesu tu kale koko ndio na mwene bokondo loketo kalomba konketo kambani kibindambo enkasupe kamikondi ko luvanata kuna tu kwendi koko pange tonke tukikulukamba zina diandiko wangila de wanuka ankaka pebo tsaki kwangula wanuka ankaka kembe bo madioko kama kondwako ankaka bo nguba zevukuswa gazikondwako wamukulukamba ngine nangendia lusidi bo namona bo bindambu nangabyao nzimbu bindambu nangabyao bo zolela ubangi kiesi ko kanda diako kani madioko zevukuswa onata vukusu madioko nete namona bo ligwane kwatekilange wandu siri sumbe wandu vukusu wandu wandu umbukila nete namona bo nkwati mwene kuzandu osombe nkwati otoma lamba pasivo kanda diako ntindu utukilengeye ekoko apangi amonadio ndio na mwene pepo bula gene langi whisky bo kela je kine redio di malavu kanata pasivo to vuanda to mokena kasi kuna tu kini na etata loketo lokalalwa okalalu loketo lwa namona pepo nge mutu watanda winanga kuna loketo ko tata enlele ovakotisa pasivo to mono loketo makini to kalama okoko
e manka kizoli mobobako José Wanduka e ya imvula e kwa ku Londres ina e mvula itwa kwiza ku France tukala Leonardo Nzoluvonda de Pashkondinga muloza ngina ngetsango ko eno lukala zingla ku France e wana wa gutuka kuna France Brazzaville kuna Brazzaville mvula itwa kwiza e momakino ku France makala ku France tukala yeno yetu kututala bondani unange iruketo nani unange bu BC makulu kuna France tu moni na mvula itwa kwiza pangi amakia msito domingo juvetokele na belishika baba ngina imvula to kwiza mama e mwana uko ndezina osotoke kuzulu durs France to kala mvula to kwiza mama manzambi kwetela jotamba owandu ke tambe tele utele yatu kuna France mvula to kwiza Manu Sandi Mbutama Narciso ekwako mukubo tulina dia dej na sugiawa bande kuna biso numero na biso zali 07 4040 22 327 oya kobunga station ya pene ya sale ezali na station ya Brixton soki okomi na station ya Brixton okoki no yana makoloti na sale lokolo malili ezali okoki kozala okatisi ngambu ya station ya Brixton na ngambu okozwa bis P4 so kaka obimi na station ya Brixton o traverser na ngambu okoki kozwa bis P4 P4 eza na 5 arrêt bare yango eza mikuse donc eza na 5e arrêt kombo station Loughborough train station soko kiti wana sale eza nango na 1 à 2 minutes mais soki ozwi bis na face na côté ya McDonald donc soki na McDo omona arrêt ya bis zawana na panzi ya McDo donc zala na côté ya McDo soko ozwi bis wana kozwa bis P5 pe zaka na 5 arrêt ko bari yango za mikuse ekutaka banzela ya sima eko kitisa yo exactement na salle soko ozwi P5 donc P5 eko kitisa yo na mukongo donc salle yango yo na mukongo nango yo kiti ale obaluki na liboso okoti na salle donc bande kona biso les 10 ezali mokolo oyo biso nyoso ba Congo ya Angola bazombo babengaka bango bakokutana pona bonne fête ya Noël to sepela to lia tsaki kwa Angola makasikila to diembonde to dienginga sidie ebimbidinga bo nsoko dikondo bo nkwati wangila bo imbika dio di monike koko kasi zole gwa ko bo butukidi muzuku di den lembo myako ekuma bo odie nsoko dikondo diam kizole lioko lokitani na en lembo pe kapikalu dieko Kembote kokanda dia ogulene Congo dia 10 esse sábado a partir da 18 de 18h a 23h30 soki ba baksipso tangu tokotala ti erni tokosuka ale ciao